Grupo de Mídia Nacional lança Gementor da Ruak. Equipa Gemen selau haleu território nacional, hal cobertura ba problema social no visita telespectador Sira, nebe durante acompanha Gemen. Ia quarta-feira, Grupo Mídia Nacional hamutu ko parceiro Sira lança programa Gementor da Ruak. Durante lorong sanulu nialaran, equipa Gemeni selau haleu território nacional, halo cobertura ba problema social. Ia tourne, equipa mo se ajuda halo manutenção ba comunidade ni antena parabólica, atunune bele acesso informação lihu si canal Gemen. Gemen akar haliang lian laksir ni lian. Kemudian ini saya prinsip dari Gemen. Lihu Gementor ini Gemen akar hak basic an liwa he komunidad serot pendili area rural saya sirabel hatto sirnya aspiração hatto sirnya kritik sugestão liwa he Gemen nós para estado para governo Paraíba também maka Gemen programa de Gemen torne Laos Penguin dan ba dalam rua di altura 2019 Gemen kalau na Florida aleu território ou equipe aqui aí a altura 2019 mas be ia Gementori da pada larua jadi hal equipe botila vai equipe tolo be cara percorre ba ia di area rural vai posto administrativo sih di basuku no aldeia sih. Usi equipa tolu nebe iha, equipa ida se desloca ba parte leste, ida ba parte norte no sul, no equipa ida seluk se ba parte oeste, incluir região administrativa especial Ekusiambeno. Equipa cobertura Gemen.